Salutare lume! Este Vampir Fly Plays și vorbesc așa deoarece am răcit, mă doare în gât, nu mai pot. Și acum vreau să vă arăt un videoclip care se numește Insolvent Russia Jokes, volumul 1, with Crazy and Russian Hacker. Poate unii dintre voi l-ați văzut. Pe mine m-a făcut să râd cel mai mult și mie îmi place la nebunie acest video pentru că e amuzant atunci când vine partea aceea cu In America, Fat Kid Chases Ice Cream Truck. Ne-am uitat și la școală, le-am uitat și colegilor mei și s-au urcat pe ei de râs, dar nu contează asta. Bun, poate unii l-ați văzut, poate unii l-ați văzut și nu uitați să dați like, share și subscribe ca să mă susțineți și continui videoclipurile cu acest canal. Și acum să începem. Insolvent Russia. Insolvent Russia. In America, you eat Burger King. Yeah, can I get the number 4 with bacon, extra? Just pile the bacon up. Whoa, whoa, whoa. In Soviet Russia, Burger King eats you. Whoa, whoa, whoa. What the fuck, bro? In America, you watch TV. Yeah, yeah. Punch him in the dick. Soviet Russia, TV watches you. Trust, this is kind of weird. Stop looking at me! In America, you hit bungs. Yeah! In Soviet Russia, bunks shoots you. Oh God, no, no, not my hair! Oh, not my hair! Brody, act like a man. In America, you pee in toilet. In Soviet Russia, toilet pee on you. No thanks, I just showered. Oh, oh God, no! Oh! In America, you beat a dead horse. I should make another Five Nights at Freddy's joke. In Soviet Russia, dead horse beats you. You're getting your dead juices all over me. In America, you trapped the mouse. Yeah, finally got that little bastard. In Soviet Russia, mouse traps you. That's a big piece of cheese. Oh yeah. Hey, my butt cheeks. Owie. In America, you hunt steers. All right, Brody, you got this. Steady. Steady. In Soviet Russia, deers hunt you. Run for us! Run! Why are you such a bitch? You spent monkey. Oh my God. Oh yeah. Oh yeah. In Soviet Russia, monkey spanks you. Oh! Ow! Frost! Why are you letting this happen? Why are you such a bitch? In America, you catch crabs. Oh! Damn it! It itches!
Sorry, Russia. Crab sketch you. I got roadies! Yeah, alright! Get some awesome! Yeah, party! It itches! In Matrix, you bend spoon. Yeah, I'm the chosen one. In Soviet Russia, spoon bends you. Ow! My neck! My back! Oh, my legs! Ow! Ow! I'm not supposed to bend this way! Hey, Joe, Brody, why you sound like that dude from Family Guy? Damn it, Taras! In America, fat kid chasing ice cream truck. In Soviet Russia, ice cream truck chases fat kid. Hey, wanna trade licks? In America, woman makes sandwich for you. In Soviet Russia, sandwich makes a woman for you. Yeah, I'll take mine with big tits, big hips, and a big ass. Come on, man, what's wrong with you? Don't you want the side of smart and funny? Anyway, as I was saying, Bun, cam atât cu acest episod. O să ne vedem mâine cu un încă episod, pentru că mâine este sâmbătă. Yay! Așa că ne vedem data viitoare. Pa, pa!